urakoze. Musanze rero ndi kwifata neza. Namwe twabitaho. Urakoze shiri. Kuko burya ubuzima no gufashanya. None ni njyewe ejo ni wowe. Kandi batwigishije ko wese wikora icyayi shiri. Njye nari nabyitayeho ariko burya cyari kiri kumanuka kigaruka. Ariko ubu ndibaza ko kiza kumanuka neza. Kiraboneka kiraza kumanuka neza. Basirikira ngo ufashe sibyo. Merci. Hagataha gusa neza gakeye kandi ndumva urahumura neza. Yego. Merci. Shiri kutari murakora icyayi mubaze. Ntabwo kumva ko hakonje. Ubwo nari ntekereje ngo wanze wumva uko kimeze. Nzajya ngufatira kugira ngo bigende neza. Shira kuze. Merci. Nakomereza. Yes. Natumye umushoferi ngo muzane byagenze ute ko utambwiye ikibazo cyabaye. Natinze kubera impamvu zitandukanye. Nabonaga hanze hasa nabi. Nkabona imvura irasa n'igiye kugwa. Sibyo. Uriya mushoferi wawe nawe yatinze kungeraho ntabwo ari impamvu zanjye. Mbabarire. Ubw'icyaha ni icyanjye merci. Kandi nawe urababariwe kuko imbabazi y'umuntu akunda zitwara mu ntoki. Urakoze. Impamvu ngukunda cyane. Ariko iyi telefone ya mama Christine irarema. Noneho ndatwika. Wow. Mama Christine. Mama Christine. Mama Christine. Oui. Hano mfite telefone kabisa. Nicyo kajuru. Tari mpamagariye. Yewe. Oui. No. Wowe mfata ka video. Ndabona ngiye bitari ka selfie katari kuza neza. Mfata ka video numwike Instagram, sibyo? Yewe nari nzi turunguri zakwitiri hano wenyine. Wakubajyanye ufite iki telefone. Tanye mfata ka video. Karimo? Shiraga slow motion. Kona garu gusireyinga. Ariko uri kwibuka ko uri umuhungu. Nasa ndi gusireyinga. Karimo neza. Zana nawe ubishyiremo. Niko. Uzikuntu runa rugo ngwishimiye. Ego. Byataye. Ahubwo cya Kristo yagitinze kuza ngo tuhatwike. Ariko uzi? Kuva waza hano mba numva nishimye cyane. Mba numva ubuzima bwanjye bwarahindutse umunezero gusa. Mba numva nkaho nyine wahindutse umuhungu wanjye neza neza. Nanjye biba binshimisha cyane. Niwe wabaga uri hano ibyishimo akaba ari byose. Turaza guhamagara Kristo tumubwiye ko tumeze neza. Yego. Shyira ku macene. None wampinduye umwana neza neza. Mubwira akantu uvuga. Ntugashobora. Ndakugurira irindazi. Ngakubwire. Vuga. Kavuga vuba. Teka amashu ashye asaye. Ibyo ni iby'abana toka. Yewe reka nkomeze ni gumye hano muri salo. Nibikunaniye? Aha.
Shawa wavuye muri ibyo ngibyo mwana tukagenda komora Claude ko mbona amasaha yafashe. Chef muri ibyo tugende mwana amasaha yadufashe ze tujye komora Claude. ikorera siporo mwana kandi se so tuzatugera Nurera muzigo. Wahita. Reka nkubaze. Mbaza shire. Hano haraza gukenerwa ukuri kwinshi cyane. Kwaba gupima nka toni zingahe? Byo bireke. Urishuwa neza ko bakuzamuye mu ntera? Nakubwiye ko nza gukenera ukuri kwinshi. Oya nta mugabo ubura ukuri. Urumva boss wanjye yagize ikibazo. Umuhungu wawe yakoraguye se ko yacishe ni man. Wowe se man? Sister. Sister? Ntago yapfa man. Yacishe. Ninde wamwishe? Shabyihore. Kumwica bamwishe ntiyaragaje ko turi kumwishe. Apana. Wa muzigo byaje kubingaru birangira mani. Bamurashe. Afo. Ziranzira mani nono hatari. Ariko ntabwo turi bubure nyine kujyayo. Turajya gutumika. Turagenda saa 8 z'ijoro ariko. Apana masaka ndubona yadufashe mani. Igihe cyane. Ariko bora minota ingahe? 4. Chapaye ngatutumo kumanya tugenda. Ibyangombwa nze kubisiga taza kubifatira mwaziranze. Yena maze kwitegura. Witeguye? Fast aho. Nyana nana ko tugende sibyo? Cyangwa reka banze ngure mu dupompaje nka dutatu basi duhite tugenda. Urabizi urabishoboye nabibonye. Usanze ntarigorora. Chakuri. Boss wanjye yarafashe urugendo. Haduteguza ko wagarutse ariho bishobora kuzagenda neza. Ndibaza ko nta kibazo kirimo. Bizagenda neza. Okay. Wazamurwa mu ntera utayizamurwamo. Ntacyo bimbwiye. Ngo unsubije amafaranga naguhaye. Uvuze ngo kuzamurwa cyangwa kutazamurwa ntacyo bikubwiye. Ntiwumva kuri mu bantu batuma iterambere ry'urugo rwacu ridatera imbere. Ibyo bireke nakubwiye ngo bunsubije ya mafaranga naguhaye za miliyoni 5. Nese wakwitonze ko icyo yagombaga gukora kitarakorwa cyangwa kitarangiye. Uyashakira iki? Hari ibibazo twagize mu rugo ko tutapfushije. Kwa butabuze icyo urya kumbona uri no kwifata neza. Katurebe shamenya baduhamaga. Wamukire na. Kirakase. Katumva. Hello? Yes, wewe neza nyakuba. Pastor. Banyambara miliyoni 3 nagira ngo bahe misiyo yo kunshimukira aho ugasaza. Muri tayari birakorwa none ko twari dufite ikindi kiraka twari tugiye kujyamo cyangwa Banshaka makora none. Dufite mangaye. Ahubwo se mwe muranshaka kugira ngo twumve ko mubirangiza. Turagabanira hagati. Nta kibazo cy'amafaranga rwose. Bo twoherereze amafoto ye. Akazi ko gaterero. Kabaye ifoto y'abagahungu. Hanyuma mugende mukanzanire. Nasangane twavuganye. Sawa nari. Sawa. Yatwoherereze nari abari byo ahubwo tuhita duheraho. Umenye imbere yanyu. Sawa. 078. Apana. Konte. Turayigwa muri SMS. Sawa, ndahita mbikora. Sawa. Hanyuma mumare gahunda neza. Ya. Sawa.
tukigikongo mwana diri byibushye wawe cyo gukundira mwana kintu ngukundira urashize ufite mama uyadanje zana imyenda y'akazi ubuse nawe zikoze ubusiporo bwo gukora ubwo kazi zaye na bya binini bisinziriza sha serenge n'iki aya nayo turayarya warubize ibiki ukuri ndakoze iminsi y'igisambo ni 40 uwa 41 kigafatwa icyo nkeneye nta kindi ni amafaranga naguhaye ngo mbe nyabone yavuze ngo iminsi y'igisambo ni 40 se wakwiyongeraho umunsi umwe iyo minsi yaba ari y'amasengesho ko Yesu ari wasenze iminsi 40 kwa 41 agafungura ibyo navuze wabyumvishe ahari wa 41 wakugereye nintayabona ibyari imisinga biravamwe imyibano wabaye umuvumvu none icyo nakubwe wacyumvishe ko se aya mafaranga ko numva ari ubusa ko ataduteranye mu mutungo ntunze umva habura mwaye mafaranga nta mwanya ngufitiye bagisijije cyo katsira ubonye nayembwe shamureza ashaka kwifatira bose mana ari muri bwomboshe mureke turamwereka icyo tumukorera kira video cyari kuzayihereza abadiyakoni mana reka ndamubyazamo umusaruro ndamwereka ko boss anyizeye baza umuntu w'umupasiteri kikajya kumushyira ku karubanda ariko umuringo nayirebye ndavuga ati mukinga yagaswere boss na hano naratumeneramo ngenda mubyarizamo umusaruro kabisa ntabwo bishoboka bibaho ntabwo ihesha umwana wa mama n'iki yaba yabaye koko kuva ejo kwacinara Yesu telefone yiwe ntiriho ntari kumpamagara ntari kumfata mana ndakora iki koko umwana wa mama ubu n'iki yaba yabaye koko ntararya kuva ejo ntararya sasa ntiyageze aza kurya mana yanjye mana untabare bibi byo ntibiba amaraso kanongere nshishemo numve mana we ubu wabona mwene mama nawe kandi mubuze mana we n'ubundi kandi ranze ndakora iki koko mana yanjye koko Profesa ko ingeso atayigiraga yo kugenda ntavuge Profesa ko atagiraga ingeso yo gukora telefone kuva ejo kugera uyu munsi oya ntabwo bishoboka umwana wa mama ashobora kuba yagize ikibazo ndabigenza gute koko mana mana we kanongere mpamagare mana umbabarire nongere mubone mana we
Mana yanjye ibi bintu ni ibiki koko noneho ko mpfuye. Profesa niki yaba yabaye koko ntago bishoboka. Namwandikiye SMS ntiyegeza nsubiza. Namuhamagaye ntiri gucamo ntaranaza no kurya. Ubu se kuko basi ntanashonje. Niki yaba yabaye koko. Mana we untabara umwana wa mama basi nongere mubone. Mana yanjye noneho ndakora iki koko ndajya hehe. Mana ntabara. Mana bibe byuya ntibiba amaraso. Najya he hari nabo nari nsigaranye wenyine. Profesa we mbabarira icemo noneho basi rimwe gusa. Mana we wambabariye gacamo kuko mana. Ugitinze wenda none hiracamo. Mana yanjye. Ni ikiboko. Narayisibye. Gutaka ibikisha. Shyira amaso yawe hano password yawe ndabona ari mu isura nka. Wa gutaka. Yo. Bambabariye. Kamamagara umwana wanjye. Ubundi ni ujye mvura stress zose zasi. Siko ndi kubona ntari kumubona. Mwana nyagasani. Kanongere ngerageze ndebe. Byagenze gute se mana yanjye? Ariko reka nze muhe audio. Ndebe kansubiza kuko ndabona ari no ku murongo ahubwo sinzi ikibazo afite. Mwana wa uraho. Umeze neza se? Yewe nanjye ndaho nyine n'ibibazo bya sko. Maze kwiyakira rimwe na rimwe nubwo byanga ariko ndi kwiyakira. Naranakize ubu mfite agatege. Ahubwo none umva ahantu isiko ageze noneho ejo bundi yaraje anyemeza ukuntu bamuzamuye mu yindi ntera ku kazi ngo ni muhe $5,000,000 nizari bukenere. Nanjye ankinga ibikarito mu maso ndamwizera $5,000,000 mba ndazimuhaye. Arangije kumbi ayajyanye kuri ya nshoreke yiwe birirwa bakururana umunsi wose. Ndakubwiye ngo ni ibibazo ariko namubwiye ko nintayabona ibyari imizinga biza kuva mw'imyibano. Umve ahubwo se mfite impungenge iri shuri uzarirangiza isiko n'ingeso yihaye koko. Atangiye anyiba atsahura imitungo ubwo ngubwo iri shuri ntangiye kugira impungenge mwana wanjye. Umve sinjye uzarota uje koko amashuri yarangije. Umve nzanezerwa pe. Mana we ubuse koko pfa kongera amamagara uriya mupasiteri se basi mubaze aramfata se n'ibintu twamukoreye. Pfa kumuhamagara. Mana we Hello? Pastor wiriwe neza? Se ko mbona wanyibagiwe neza. Nyine nubwo umaze iminsi utamvugisha ariko basi reka nkubwire ikibazo mfite nibura basi umubufasha. Rengagiza ibyo nagukoreye sibyo ndabizi ko ari bibi ariko basi umubufasha butoya n'ukuri sibyo. Nyine urabona wa musaza wanjye namubuze kandi kuva ejo sindamubona pe na telefone yiwe ntagiriho. Wambabariye ukamfasha koko. Ngo ntabwo ukiri mu Rwanda? Kuva ryari se waragiye hanze? Mana yanjye nyamara nukuri ndababaye kuva ejo sindamona nta na telefone yiwe iriho. Yego
bose wamfashije koko. Okay, sawa niba ntacyo kumfasha ufite basi kamamagara inzego zibishinzwe zimfashe. Bikamamagare polisi kubera yuko kuva ejo sindamubona pe. Kandi na telefone yiwe ntiriho. Sawa murakoze. Awe, Imana ishimwe ndabona nsubije. Kanombe. Amahoro mama, amahoro cyane. Ndakora mu kice. Ndabyumva ariko ivyo byose abikore azi yuko afise imfura. Muravyumva? Ntabwo ndashobora kubyizira na gatoya ko ayo mafaranga arayo bamubwiye bamutumye. Mama uraraba neza, ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Ico ni kinyoma cyambaye ubusa. Hamwe yo kwirahira papa tugasanga ayo mahera se bamutumye. Ako gakobwa Jenny naza ndakurahiye nazo gatamuri Nyabarongo. Urabona Jenny riko nasiraguringa ndana majondi ko ndiga najya gufungura nkayabura. Ariko urumva mama uracunga neza ucunge neza. Ako ni kagakobwa gashano nambara gashano nyene nabara ko karashaka kutwiye amafaranga. Werindira gusa nzoza. Rindira gusa nsigaje amezi makeya nkarangiza amashuri. Nzoza kandi Jenny naza uzobumbona. Urabona? Mbonacho reka tuvyizere ko ari byo, reka tuvyizere. Ariko nitwiyene tugasanga sukuri mama papa zombona. Niyo mpamvu gerageza kuko nkamuhamagara kankupa namuhamagara ntarungika record ntasubize kumbe yibereye mu ndaya ngo nakora ko nambara gashano nimbaraga ki. Uzi ko hirya y'ejo namuhamagaye neza ndabona online akanga kunyitaba mama. Akanga kunyitaba. Nibaza ati ibi bintu nibiki kuko papa ndamuhamagara ntamugishe. Nene kumaza makuru yo muhira yo mu rugo ntashake kunyishura. Ivyo byose binyereka yuko aba yagutaye yibereye mu ndaye. Mama Jenny naza ndabikubwiye. Jenny naza muzobona jajama ice kuba ari we. Muzobona jajama ice kuba ari we. Rindira. Erega mwana wanjye ntabwo ari ibinyoma kuko naragenzuye kuri kose narakumenye. Amafaranga ntabwo ari ku kazi yarayakenereye. Kwayo kujya yasangire niyo nshoreke yiwe. Rero ikigenderewe nuko wazarangiza amasomo yawe ahasigaye ukaza isko nyine ukamumenya noneho ntamukubwiye kuri telefone. Ako se yagutora gute? Iswagira ngo niba ari urumogi asigaye anywa, niba none ari amatabi yahasiga, niba baramuroze none nayo be naho nasengeshereza. Ntabwo yagutora kubera afite isoni n'ibimwaro bw'ibyo yirirwamo. Wowe shyira umutima hamwe wige nanjye nzakora uko nshoboye kose ku buryo amasomo yarangiza. Ahasigaye ugaruke isko duhangane uhari umumfashe. Ngo rero reka nkure kukurikirana amasomo. Ahasigaye rero tuzaya tuvugana kuri telefone. Sawa gira umunsi mwiza mwana wanjye ndagukunda. Umukuru sibonyandagaza. Abwira abahisi n'abagenzi. Ejo bundi nasanze abantu ntazi mu rugo. None ndikumva ari guhamagara umwana amundegera. Abagore b'iminsi babaye bato. Amakosa y'umugabo ni ryari yakosowe n'umwana. No mpamvu ngo zitunaniye. Ariko muri reka yinjire turabona. Mbona uri gugonga nkaraho byagenze uti? Uvuze ngo? Ndavuze ngo uri kuzerera nkaroho mbi mu mubiri mubi. Ubu wewe wuzuweho na roho nziza. Uri kureba gutyo. Reba ibyawe ntabwo bikureba. Kumeze nk'umurozi wakererewe. Ntabwo ubwenge ibyanjye ntibikureba. Wabisubiramo? Yego.
wabisubiramo kureba nakubwiye ko nsigaye nzajya kwiga karate ugira ngo ndakubeshye ubu narazize nukuze bapfa kudahumeka. turabashimiye mwese muri kureba izi filime tubagezaho. Iyi filime izajya igaruka kuri Maranatha TV. Ni filime z'urukundo muzajya musanga kuri iyi TV. Nta yindi TV ugomba kuyibonaho uretse Maranatha TV. Maranatha TV rero niyo gahunda kubagezaho filime nziza z'urukundo zifite inyigisho mu ngo z'abantu uko zigiye zimeze, ndetse ibibazo bibamo n'ibisubizo bigomba gusubizwa na bya bibazo tubonamo. Byose murabisanga muri izi filime z'urukundo zitandukanye. Iyi filime yitwa Inzira y'umusaraba. Dusangemo Isimbi, Iragiza, Rugema, Nyirantambara Fabiera, nyina wa Cyusa ndetse na se wa Cyusa witwa Nkubito, ndetse na mukiwe bita Sylvie. Abo bose n'abakoca bose hamwe n'abahire na Kamande na Dogiteri tuzajya tubasangamo hano. Mukurikire Maranatha TV ndetse mukande subscribe kugira ngo muhabwe filime nziza rwose kandi z'inyarwanda zifite inyigisho. Murakoze.